shuthi khona umuntu ubaba nje wayehlala lapha eduzana lapha engangiqashe khona yabo. So lo baba nje usekhulile yabo, ubaba nje ubehlala yedwa nje kahle kahle cause benginakho isikhathi esiningi ukuthi ngithi uma ngiyiphosekele ngiye kuyena yabo lonto. So benokuthi nje mhlampe naye mesuke nje ezwe ukuthi ngeke ngathi ubhorekile mhlampe mangisuke ngayile emsebenzini yabo, ukuthi mhlampe ngimbone sengifika sokuthi mhlampe ngithathe ihlalo sihlalela eminyango kube ukuthi siyaxoxa yabo nje ningi nje cause isikhathi esiningi mina ngeke ngithanda ukuthi ngihlale nabantu abadala then abantu esilingana nabo siyahlala but angijwayele kakhulu yabo. So into eyenzakalayo lo baba usiyangixoxela-ke, sengiyambuza mina ukuthi Dima yini eyenza ukuthi uhlale wedwa yabo, kodwa nami lokhu kwangithatha isikhathi ukuthi ngimbuze kodwa ngagcina sengisitholile isibindi sokuthi ngize ngigcine sengimbuza yabo. So isitori sakhe useyangixoxela-ke manje yabo. So uyasho-ke lo baba ukuthi hey, kwathi ngelinye ilanga wathola umsebenzi enkontrakini yabo. So le nkontraki lena babekade behlala khona emsebenzini and then futhi behola ngama-weekend. So njalo ngama-weekend meholile uyaye ehambe engasemakhaya ngoba vele usuke nemali cause vele emakhaya wayekade eshiye uma wengane nengane encane yabo. So wayekade eseqalile ukulobola but wayemlobola uma wengane ya wayeyingodoso yakhe. So so and uthi enye into ayibuye imshaya wayishawa ukuthi labantu laba ayekade ehlala nabo emsebenzini into eyinkinga bona babekade bephuza, shuthi ngasikhathi bephuza noma behamba bephuma beyophuza ngama-weekend and then yena wayegcina sesale sebhoreka yabo. So kwasekumphoqa ukuthi njalo meholile ehambe kuma wengane yabo cause nengane yasencane phela okusamele bebonde yabo. So lo baba-ke uthi ngelinye ilanga wagibela ibhasi-ke eyangakhona-ke emakhaya yabo lona. So megibela ibhasi watholana nomunye nje ubaba owayesekhulile ngalezi khathi kodwa ayikakhulu yabo. So uthi wahlala eduzane kwakhe yabo, uthe ehlele eduzane kwakhe kwakuthi uyambingelela and then lo baba wambuka wathula wambuka yabo. So uyamuzwa ukuthi hayi ngeke nokuimpepho lo muntu uyabona nje ukuthi hayi lo muntu lo usebenzisa umuthi wambona nje ayingeke lo muntu lo usebenzisa umuthi yabo. Hayi so bexoxeke yabo. So bexoxeke sakutholana yabo ngokwenkulumo and then-ke ezegcina sembuza-ke lo baba ukuthi uyangaphi yayibo lonto. So wamtshela-ke lo baba ukuthi hayi uyangaphi yabo. So kwasho ukuthi vele lapho bangakhona baye ngasendaweni eyodwa yabo, isitobhu esisodwa vele yayibo lonto. So wamchazela-ke lo baba ukuthi hayi uyinyanga kanje kanje kanjena khona umuzi ayolapha yayibo lona. So lwaphela-ke uhambo lwabo-ke kwase sekuphoqa-ke manje ukuthi behleke esitobhini then base begcina sebeshintshana ngey'namba ngoba so lo baba oyinyanga wagcina-ke esemtshelile ukuthi khona into ayibona kuyena yabo. So cause uyile nyanga le ehlolayo yabo. So kwaba ukuthi-ke isikhathi-ke bangasithola-ke kahle-ke ngoba phela lo baba wayeselindiwe vele cause kwakukade khona vele i-Hilux emhlophe isisimlindile ukuthi izomthatha and then bese sebeya kulowo muzi-ke naye-ke bese-ke eyahamba-ke ubaba lo kumndeni wakhe yabo. So uthi-ke kwathi ngomsombuluko ekuseni yabo wase semfonela-ke lo baba ngoba vele bashintshana ngey'namba. So mayemfonela lo baba awakhumbula ukuthi hawe bagcina beshintshana ngey'namba kanje 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 and then wase sesho ukuthi hayi-ke nge-weekend ezayo-ke ucela-ke ukuthi-ke ukuze ukuzombona njengokukhuluma kwabo yabo. Hayi ishayeke weekend ezayo-ke
ngoba vele lo baba wayekade eholile vele wayekade engasebenzi ngama-weekend yabo lonto. Hhayi-ke kusho ukuthi-ke benikezane-ke ama-direction-ke bexhumane-ke efonini-ke yabo lonto. So efike-ke lo baba kule nyanga le, hhayi kusho ukuthi le nyanga lena ingachithi nje maseke imchazele ukuthi unenkinga kanjani uyamkhiphela nangale okufihliwe yayibona lonto. Wabona-ke lo baba ukuthi hayi ngeke le nyanga le inzima kakhulu Kokhovula ngempela, because manje zonke lezi zinto amtshela zona uyazazi and futhi ezibucayi ngale ndlela ukuthi ngoba laba abantu abazani wabona ukuthi hayi Kokhovula ngempela-ke wenyanga lo yabo. So yamnikeza iy'ntelezi ey'hlukene, yamnikeza namakhathakhatha nje ukuthi akawasebenzise yabo, nangempela futhi wawasebenzisa. Mechaza lo baba uthi kwaphela u4 days yabo lonto eyisebenzisa, and then wawubona umehluko empilweni yakhe, wabona umehluko emsebenzini yabona nemali wayibona yabo. Nje kwakhona izinto ezenzakalayo kuyena emsebenzini, abelungu bamthanda yabo. Nje kwaba right, wawubona umehluko impela yayibona. So lo baba-ke ubaba egcina sebefonelana-ke, noma ngathiwa-ke mhlawumbe akafuni emithi nani babefonelana nje mcheck ukuthi unjani, uyaphila yini yabo. So lo baza bagcina sebevakashelana, kwasekugcina nje kwabantu abazwanayo yabo lo baba nayo le nyanga le yayibona. So uthi-ke kwakuDisemba yabo, yamfonela-ke le nyanga imcela ukuthi ezezodla ukhisimusi ngakhona yabo. Kwasho ukuthi manje-ke unoma wengane yakhe ney'ngane nayo safuna ukuchitha isikhathi since engahlali full time yabo lonto nabo. So ufika wathi okungcono-ke ingakwazi ukumbona ngomhla ka-26 ekuseni yabo, kube ukuthi hhayi-ke uyavuma-ke akanankinga yabo lonto. So into-ke eyagcina yenzeka laphana ukuthi wabusa wadla inyama, uthi waze wayibutha enye yabo, waze wayibutha ehamba nayo umndeni wakhe uyabona lonto, ngendlela lo baba lo ayecebe ngayo ayibona lonto. So uthi-ke le nyanga yasesimtshela uthi futhi yayinolimi le nyanga le yabo. Uthi yasesimtshela ukuthi yazi ukuthi ukuba isicebi kulula kanjani yabo. So kudingeka nje izinto ey'ncane ukuze ukwazi ukuthi ucebe ube ney'nto zakho ayibona lonto. So ngoku-understand-a-ke lo baba ukuthi hey le nyanga le simsize ey'ntweni ey'ningi, and futhi useyakholelwa kakhulu kuyona ngoba manje useyithatha njengobaba, ngoba nayo le nyanga iy'ngane yayingenazo kodwa yayinonkosikazi yabo. So naye lo ubaba wakhe washona vele yabo. So nje bazwana kanjalo yabo. So wayithula-ke le nkulumo ukuthi-ke into edingakalayo idingakala isicupho somuntu yabo lonto. And ulo baba uxoxa lento ngokuthi akaboni ubungozi yena kulonto leyo ngesimo nje, angani noma mhlambe mhlambe imshiselile yini into lapha yabo, because nje akayibonanga nje into eyiphutha lapho yabo lonto. So uthi-ke hhayi-ke bevumelane-ke ngokuthi-ke kuzomele kutholakale isicupho somuntu esithize, and akufunakalanga like awubanga khona umgomo wokuthi mhlambe bayothwala nani noma mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kufuneka isicupho somuntu womndeni noma mhlawumbe wengane nani. Wathi nje noma ngathi oyimuphi umuntu yabo. So and then-ke basesebeplana kahle-ke le nto-ke. So kusho ukuthi kwakukhona omunye umuzi-ke ngakubo wayinyanga owukade nje unejoyinti yabo, kwakade kuphuzwa nje khona until kuze kube sebusuku impela uyabo, because abantu babephuma khona sebedakiwe, kuthiwa abanye balala ngaphandle nani ayibona. So and then-ke bebambe-ke omunye nje umuntu wayekade sephuze kakhulu yabo, bembambe-ke bembulale beyithathe-ke lento abayithathayo kuyena.
yabo loo nto. Then futhi bengamgqibi kube ukuthi nje ehlathini bamboza ngamahlavu yabo, just ukuthi nje engabonakali yabo. Hhayi, wathi phatha kwadlula iy'nsukwana, and then umphakathi-ke wambheka sho lo muntu waze wamthola yabo. So uma umthola-ke base-ke kubiza-ke amaphoyisa-ke yabo loo nto. And then icala-ke lalokhane lisondela kancane, lalokhane lisondela kancane kuyo le nyanga le yabo lo. So kusho ukuthi wayekade esemsebenzini yena ngalelo langa. Wathi mebona wabona esebona ngamaveni amabili emlandela ezomlanda yabo lo. Nawe uyabona hayi yabo labantu bebekhuluma nabalungu bakhe nje, wabona abelungu bakhe sebembiza obvious ukuthi-ke seyizomkhalela naye futhi useyinikile la ukuthi hayi zizongikhalela-ke cause istori uyasazi phela ukuthi kahle kahle kwenzakala njani, uyayibo loo nto. Uzomkhalela kanjalo-ke, uyayibo loo nto. So uyena ukuboshwa kwakhe wayenethemba lokuthi ayivele lo muntu lo awuvele uzophuma nje la yabo, cause uphethe umuthi onzima, uyamazi, uyayibo loo nto. Kodwa-ke nebala lokho akwenzakalanga ngoba-ke inkantolo yaze igcine-ke seyibagweba-ke manje-ke. So uthi lo baba lo bamgweba u-life sentence no 15 years ngaphezulu yabo. And then bahlukana-ke ngamajele, and then yena wagwetshwa u-25 years ngoba yena uthi wasizokuvuma icala ngoba wenza umsebenzi wenkantolo wabalula yabo ekuthenini, ngoba uthi nje wabatshela yonke into eyenzeka yabo. So base sebemehlisela-ke isigwebo bamnika u-25, yayibo loo nto. And then-ke so into eyenzakalayo after-ke ukuthi-ke icala-ke libagwebeke, hhayi umphakathi washunqa-ke washisa umuzi-ke wale nyanga lena. Umfazi wayekade ekhona wahamba kanjalo yabo. So okunye-ke futhi cause angithi baboshwa emajele amabili ahlukene yabo. So wagcina exhumana, khona omunye wey'boshwa ayexhumana nazo lapho kwakuboshwe khona lo baba. So wagcina seyethola ukuthi engathi lo baba lo usenokuphazamiseka emqondweni yabo, engathi umqondo awusathathi kahle yabo. So ilapho khona-ke alahla khona ithemba lokuthi shuthi nje umuntu la kuzomele ey'phathe kahle ukuze ekwazi ukuthi isigwebo sakhe esibambe ngendlela e-right. Lo baba-ke uthi-ke waphuma ngeparoli-ke yabo. So ume ekhaya-ke ufice ekhaya ushawa indonga, okusho ukuthi umama wengane yakhe naye waphindela kubo yabo. So methi uzama ukuxhumana naye, hhayi umama akasayingeni indaba yakhe yabo. Nomphakathi-ke nawo wamkhomba indlela-ke yokuthi hhayi bamdingisa nje emphakathini ukuthi abamdingi nhlobo, uyayibona lona. So kwase sekuphoqa-ke ukuthi-ke ebe inkomo edla yodwa-ke.